Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam kama fil hadith alladhi rawahu al-imam Muslim fi sahih rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'ah min hadith amiril mu'minin Abi Hafs Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu wa fihi anna Jibril alaihi salam sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mata sa'ah. Jibril itu alaihi salam Rasulullah kenyang sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mata sa'ah qiyaman yom taati jeen. Faqala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mal mas'ulu anha a'lam min as-sa'il. Wahin beyneje gafataman wahin tane anha qiyamarra bi'alama irrabeka wahin tane min as-sa'ili isa gafaturra. Ya Jibrilau ati kaafi tana qiyama yom taati jette kana gafatu anis kanin gafatame qiyama yom taati hin baynu anafi'atuhu wal kitajin. Yero kana Jibril alaihi salam mallatto qiyamatirran nahimi jeen. Faqala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam antalidal amatu rabbataha gabrittin daluda rabbataha gifti isida daluda. Ulama'in rahmatullahi alaihim rahmatan wasi'ah yeroo hadiisa kana ibsan waa hedduu jaan. Gabrittiin giiftii isii dhaluudhaa jechuun warri duraa mal ja'an namtichi tokko yookaan gootaan tokko gabroowwan isaa keessa gabrittii takka fuudhee yeroo gabrittiin san garaa godhattee mucaa tokko isaaf deesse. Mucaan maqaa abbaatii yaamamaami yeroo san gurbaanu gootaa taha haati ammas maal taati gabrittuma sanii rabbataha ammatuni shamaraa fi bar giiftii isii dhaluudhaa hin jenne ammas gootaan kun gabarran isaa keessa gabrittii takka fuudheetiti shamara dhaltiifi yeroo shamara dhaltuufi shamartittiin tun abbaa isitti irkifamtii miti. Ayyoon isii silaa isiif ayyoo kataate isii bira gabra yookaanu haatummaan tun gabrittiin tun jechuu gurgulamteetiti intalti san dheeyxee isii san bitatti aslitti ta bitatte tun ayyoo isiiti garuu isiidhaaf gootaa taateefi garuu jechi bareedaan Haafiz ibn Hajar rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'ah jecha inni je yeroo qiyaamaan dhihaatte warra duraan kabajaa qabuututu xiqqaata warra nama guddisuututu ifiifi guddatatanii bimaana joolleen haadhaa fi abbaatutu duraan nama guddisaami ammaan tana taligummaa eenyu qaba ilmaani qaba yoo gaafa duraa gaafa xiqqoo achi deemsanii amma joolleen hiriyoonni kiyya warabbil kaaba haadhaa fi abbaa keenya akkaani sodan amma ammoo faalla ayyoo fi abbootu ilmaan isaanii sodaatu. Heddummina joolleen haadhaa fi abbaa isaaniititti jallatan sani garsiisaa jee hadiisni kun wallahi alladhi la ilaha ghayru sanuma garsiisaa. Ammaan tana hin agartanii hawaasa keessa gurbaa guddaa cimaa kaakuma kiyyaa ayyoo isaa haqqal barcaa maanaaf hin kannine je'ee katumu hin agarre gabbee dalagatee haqqal barcaa isaa taff hin jiru. Heddummina ilmaan haadhaa fi abbaa isaanitti jallatan garsiisa. Haadhaa fi abbaa ofitti jallachuun wallahi alladhi la ilaha ghayru akhiraadhaan dura addunyaa tana keessatti hadhaa waan sanii dhamdhamta. Ammas haadhaa fi abbaa ofitti jallachuun diliilee xixiqqoorraa himiti obboleeyyan kiyya diliilee gurguddoo keessa irra guddoo isiiti. Abdillahi ibn Abbas radiyallahu anhuma Allahan jalla jalaalu qur'aana keessatti aayata sadi qindii godheeti walitti fideeje yoo takka hojjattee takka dhiiste hojiin tee sirraa hin qeebalamtu jecha kana imaamu dhahabiitu kitaaba isaa al-kabaa'ir rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'ah diliilee gurguddoo keessatti fide. Abdillahi ibn Abbas maal je radiyallahu anhu wa ana abi
ayata sadi Allahan jalla jalaalu qindii godheeti fide yoo takka hojjattee takka dhiiste hojiin teessirraa hin qeebalamtuu jedhe waqaala jalla tanaa'u wa atii'u allaha wa atii'u rasuul allahaafis jalla jalaalu eeja'a ammas rasuula isaatiifis sallallahu alayhi wa alihi wasallam eeja'a namni rabbiif jalla jalaalu rabbii ajajamee rasuulaaf sallallahu alayhi wa alihi wasallam hin ajajamne hojiin isaa irraa hin qeebalamtu ayata lammadatti waqaala jalla sha'anu wa aqiimu salaata wa aatu zakaa salaata miti salaata dhaabaaji sharxii isiitiin huduuraan khushuu'aan ayata qaraatu beekaa salaata dhaabaa ammas horiin keessan yoo lama tuqaashan nisbaa guute zakaa kannadhaa namni salaatee zakaa hin kannanne hojiin isaa irraa hin qeebalamtu ayata sadaffaa keessatti rabbiin jalla jalaalu maal jedhe anishkur lii wali waalidayka anaafis galata naa galchi ayyoo fi abboo teetiifis galata galchi namni rabbiif galata galche ayyoo fi abboo isaa hin galatoonfanne akka nama rabbi hin galatoonfanneeti wal iyaadu billah allahan jalla jalaaluhu quraana keessa maal jedhe وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا توحيد إساتي هذا في أبا أكتلو إتئول متأنسيتي والكنتي أوديس الله برمو دبو أين ملي إسا ملي أيو في أبوتيس غاري هججو غاري دلقودا مرتسي جرا إما يبلغن أحد عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما دلمنا يوسبرت غياني أيو في أبو تيسن هنتبني أوفا إسان الرهن أوفني جتش غاري إسان لمانينو جتش كبجان قوتم إسان جي واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب رحمهما كما ربياني صغيرا جاي يا ربي غيا أكا أنا جولي إسان رحمتنا قرانيتي أتيس إساني رحمة قريفي قبلات إساني فلابس ججون حالك إساني فلابس هذا في أباك أف هفتيتين جربوهن جيناجي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أدو ججي تنرى قد جراته الله جل جلاله قرآن كيست ندبت جئي أف هفتيتين جرا أكناو إن جئناني نتي أرانتنا يرو إسان نيامن مال جنة دي بسناف توكو توكون كن يلبوتو ينهاغابت أكوال إنجن دليلة غرغدو كيسا أيو في أبو أفتي هركا في فولان همجون إرغدو دلو وليتي كأكنا جي أنامت رسول ربي صلى الله عليه وآله وسلم في المتفق عليه من حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ما إسني أديسو دلي إرغدو قدو إسني أديسو يجين قلنا بلى يا رسول الله نتي صحابان عليهم من الله الرضوان نجنيني يا إرجما الله نو أديسا قال صلى الله عليه وآله وسلم الإشراك بالله إرغدون دلين قدودا الإشراك بالله الله تجل جلاله إنديسو إسافريا قدو شركين بكلمة قدم قدو في تكو قدو إسيتي في تكو إسيتي راو ربي النجان واباسو تلمدا وعقوق الوالدين أيو في أبو تجل جورا هذا في أبا وفي متى جباتون جالو وانك يا إسلاما إرغدو دلي كيسا تكوني سنينجا أمس حديث براكيستي ولا حديث متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الكبائر أن يشتم الرجل والديه دلي غرغد الراهي لكا وما غربان توكو أيو في أبو إساء الربسوني غربان توكو
ayyoo fi abboo isaa arrabsuun diliilee gurguddoo irraa lakkaawuma. Jannaani sahaabaan alayhim min Allaahi ridwaan qaaluu hal yashtimu rajulu waalidayhi yaa ergamaa Allaha gurbaan tokko haadhaa fi abbaa isaa ni arrabsaayii jedhanii gaafatanii. Maaliif jarri mana kabajaa qabu keessatti guddate, mana naamusa qabu keessa, mana safuu qabu keessatti warri guddate zamanaatu dhufaa hin seene gurbaan tokko haadhaa fi abbaa isaa ka arrabsu zamana akkanaati dhufaa irraa quban qaban. akkamitti gurbaan tokko haadhaa fi abbaa isaa arrabsaa jennaan qaala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na'am ni arrabsa. abbaa nama tokkooti arrabsa. yeroo san gurbaan abbaan isaa arrabsames isa san arrabsa. inninis ummaa namaati arrabsa. gurbaan ayyoon isaa arrabsate sanis ati deebi'ee si arrabsa. ati mataan kee haadhaa fi abbaan kee akka arrabsaman sababa hin taane. eegaa gurbaa takka yeroo abbaa isaa arrabsite ammas ummaa isaa arrabsite inninis haadhaa fi abbaa keetuu ni arrabsamu kam yeroo san ati maal taate sababa taate tanaafi diliilee gurguddoo irraa hi lakkaawamtii jee waliyyaadu billah. ilmaan haadhaa fi abbaa isaanitti maqaa godhan sanirraa rabbi nu haa taasisu. xiqqeenya akkami moo haadhaa fi abbaa ofii arrabsiisuun ammas dilii haadhaa fi abbaa ofirratti hojjechuun akhiraa dura addunyaa tana keessatti hadhaa dilii sanii dhamdhamtaa. rasuulli keenya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه وابن ماجة في سننه والترمذي في الجامع وصححه علامة الألباني في السلسلة رحم الله الجميع رحمة واسعة من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من ذنب أجدر أن يؤجل الله تعالى لصاحبه العقوبة يوم القيامة. لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة مثل البغي وقطيعة الرحم. دلين تكاه واهنتان أجدر إردقاكته أن يؤجل الله تعالى الله إساف جرجر سورة لصاحبه صاحب إساته العقوبة إتاته في الدنيا دنيا كيست دين تكاو واهنتاني الله دليسا نجر جرسيسا أبا دليسا هجته الدنيا كيست إساف جرجرسا آخرا كيست أكسمت دليسا إساف قبل إتاتا سنخ إساف قبل الدنيا تنكيست إساجر دليسا مال جنان مثل البغي وقطيعة الرحم أكا روروفي أنا أوفي مرو نمني رورو نمتي قد بغي جتون ظلم نما ميقوفي نما أنا أوفي مري إتات أول لما نيتنا آخرا درتي الدنيا تنكيست تسيك بلا غافتو كو جالوان كي يكا إسلاما غربات كاتو دوتو مغالا كيستي أبا إساك أبي إفيد أمني غربان yeroo kana ormi agaranii mucaa adaba hin qabne kana ja'anii gurbaatiif fiidhaan dhawanii tumutti seenan. abbaan moggaa dhaabbateetiti booyaa maal ja'a ilma kiyya naa dhiisaan isiniin jee ilma kiyya narraa hin tuminaa naa dhiisaa ja'an. ormi ajaa'ibeeti hayyaa namana abbaan gurbaan kee kun xiffiidhaani kabalaan si dhawe nuti sanaafis irraa tumne ati maaliif akkana jettaa jennaani waanumaan angodheen galata galchamee anis abbaa kiyyaan arra dura kabalaan dhawe tanaafi ilmi kiyya anas na kabalee jeen. miidham dhamtaanii aqulla kana arran tana jeyna ibseenee waan tultullaa takka bar haadhaa fi abbaa keenya irratti kadhadheerannee sagalee irratti ol fuune wallaahi alladhii laa ilaaha gayru aakhiraa dura addunyaa tana keessatti kafaluudhaaf jiraannan isin hin jaabar. addunyaa tana keessatti odoo hin duunetti ni kafallaanii roorroo namarratti godhu yoo ta'an haadhaa fi abbaa ofii yoo murre firra keenya yoo murre
asuma keessatti nuu kafalaata dura addunyuma tana keessa awoo xiqqeenya akkami jaalowwan kiyya ke islaama hadiisa bareedaa tokko isiniif himu odoon hadiisa kana isiniif hin himne arra guyyaa jum'ataati mokam sallu ala nabi والحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حال جولل سيري إساني كيسا مهدي كيسا جرتون نما سدي ملي وهندو بنيجي جولل تتكو سيري إساني كيسا جرو نما سدي كو فادي دوبته كدورا إيسا علم مريميجي عليه السلام كان أمو جريج عابد بني إسرائيل أن قصة إسا تنان إسني مفد بكتنا غرق أما دورا غرق قلبي تندقي فدا جريج جتون بني إسرائيل كيسا نما أكار ربي قبرو نما إبادة أكان أباچو توري نما حالك أبو نما غاري توري غابة كوك بليان كيا كإسلاما أدو صلاة جرود دي مال إسا كيساتي من إسا تقو كيساتي أدو ربي قبرو جرو أدو صلاة جرو أيون إسا اتلوفته غوجو إسا كيساتي يا جريج يتم إني صلاة كيسا جرا يا ربي كيا أمتي يافين أودمو صلاة اتفوفا جئ صلاة اتفوف أيون إسا أمس ترى قويا لما دا اتلوفته يا جريج يتم إني صلاة ما كيسا جرا يا ربي كيا صلاة اتفوفا مو أيوتي يافين أودا جئتما صلاة إسا اتفوف قويا صدفات اتلوفته أمان إسا يا جريج يتم يا ربي كيا صلاة كيا أمرمو أيوتي يافين أودا جئتي أمس صلاة ما إسا اتفوف قويا صدفات يروكنا أيون إسا مالجته يا الله جريج كان فولن شرموطوتا أدو إسا هنگرسيسني إسا هن أجيسني جته أمان إسا دعائي تقوته بر فولة تكاتي مدي بر فولن شرموطوتا والإياذ بالله أدو إسا هنگرسيسن يا ربي علمك يكنا هن أجيسني جت غافا كان بني إسرائيل كيسا شرموطي تكاتو جرا إسين تون أكان تبريدو نموتو بيك أماس بريدنا إسي يو فيتن جريج كنا أن إسني في مقراني فتنا كيسان إسني نكاجتين إيغانا أبوليان كيا غربا رئيتي سبقا إسا كنا إساف مجيسي تيريتي إساف دوفت غربا رئيتي سو بدي تدلق والإياذ بالله يرو كنا غرا غدت غربا ديس orma bani Israa'il maal jette hunno jurayjiitiitu badii fokkottuu tana natti hojjete gurbaa kanaas isaafin dehee jennaan ormi dhaqaniiti jurayji tumuudhatti seenan yaa jarana maa sha'anukum maaltu isinii ta'e hay maaliif na tumtane jennaan hunnooti intalatti ati badii dalaydee miti tanaafisi tumnaa jennaan salaata akkaan salaatu naa hayyamaa jee orma lakkisee deemee salaateeti gurbaa dhaaf dhufe gurbaa dhalate garaa keessa akkana dhaweetiti yaa gulaam man abuuk eenyu abbaan kee jeen gurbaan maal jeen gurbaa re'ee tiisisaniituutu abbaa kiyyaa je'eeti gurbaan ragaa be yeroo kana qaanya wangaa jureej alayhi min allaahi ridwaan mallaa isaa fuula isaa dhungachuu harka isaa diddibachuu eegalan waliyyii rabbiitii barjaaloowwan kiyya ke islaama yeroo kana mana sirraa jisne gojjoo teetis dahabarraa sii jaarraa jennaan lakki dhoqumarraa naajaaraa je'een obboleeyyan kiyya wannin hadiisa kana xiqqoo keessa seenee isiniin maaliifin akkanatti keessa isiniime ni beeka salaata waajibaa atii salaatu jiru salaata waajibaa salaata fardiidhaa atii salaatu jiru yoo ayyoon tee siyaamte salaata waajibaa san itti fufu salaata sunnaa atii salaatu jiru yoo ayyoon tee siyaamte haajaan isii jabduu yoo taate yoo salaata san daddabtee fixachuu kan dandeessu baate daddabii fixadhu yoo daddabtee fixachuu hin dandeenye ammoo salaata sunnaa